47 verse 3 to 5. Khona uJuda owamkhaphelayo ebona ukuthi ulahliwe wazisola. Okay, mfundisi, awuphinde futhi. Khona uJuda owamkhaphelayo ebona ukuthi okay, mfundisi. Number 1, owamkhaphelayo. Yes. Okay. Emva kwaloko khoma. Ebona ukuthi ulahliwe. Mfundisi ngifuna ufunde kahle lamagama. Number 1 ebona. Number 2 ukuthi ulahliwe. Number 3 wazisola. Number 3 wazisola. Number 4 wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingama-3 kubapristi namalunga. verse 4 wathi ngonile. that it's number 5 wathi ngonile ukuba ngikhaphele igazi elingenakhala. Bona bathi kuye lokho kithi na. Bona bathi uyini lokho kithi na. Zibonele wena. Hallelujah. Amen. Noma sengayohlala phansi sengiqedile bazalwane. Amen. Hallelujah. It's 2 Thessalonica is chapter 2 verse 6 wakhona. 2 Thessalonica chapter 2 verse 6 no verse 7. Senikwazi okubambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Yeah. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje. Sikhulekele incekazi kaThixo egameni kaJesu. uNkulunkulu onamandla onke. Uyizolo namhla. Oh, thank you Jesus. Uyadlula izulu kudlula umhlaba. Kodwa baba ilizwi lakho lokuma kuze phakade. Yingakho uNkulunkulu asisuka sikweshi kulo. Sibabelele kulo uyozuka uzolanda ibandla. Khuluma ngalo uNkulunkulu omuhle. Khuluma ngalo mdala wezinsuku. Wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lakho. Zolo namhla naphakade. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela nje sibheke kancane le version kaJuda bazalwane. Hallelujah. Nginezihloko ezithu bazalwane. Esangapha bazalwane isihloko ilese sithi buyisela. Wazisola wabuyisela. Isihloko sangapha sithi buyisela. Buyisela. Hallelujah. Amen. Bese kuthi esangane ngizosithinta kancane ngizosiqedela phambili ngoba ngifuna ukuqala enye indaba lapho ka Antichrist bazalwane. Hallelujah. Ora isihloko sakhona sithi silinde wena. Jesus. Silinde wena. Mawubona nje izinto ziloku zenzeka ukuthi kahle senze njani bazalwane silinde wena. Izulu lilinde bani bazalwane lilinde wena. Kunezinto ekufanele ngabe sezenzekile azikenzeki kodwa zinjani bazalwane silinde wena. Ngale ngizoqala nje intro ka-Antichrist. Ngizothi uma ngabe singale bese ngiyangena kahle deep no Antichrist egameni likaJesu. Kule ndaba esifunda kuyo ngapha kuMatthew bazalwane la sikhuluma ngoJudas. And uJudas bazalwane it's one of the 12. Ngomunye wabafundi abangakhi bazalwane abayi-12. And uma ufunda ihistory kaJudas lithi iBhayibheli ke uJudas uma ngabe ezolandela uJesu kwakhosta ukuthi ashiye umsebenzi wakhe ayekade awenza maqede wenze njani bazalwane walandela uJesu. Ngikhuluma ngoJudas bazalwane.
uJudas bazalwane indoda ekwathi ngenyela amalanga uma ngabe banikezwa amandla uJesu ebathuma athi hambani niyoshumayela. Uyindoda naye bazalwane eyakwazi ukuthola ini bazalwane amandla. And uJudas bazalwane uma ufunda la eBhayibhelini ngomunye owayephethe isikhwama noma wayekade emuntu ophethe izimali. Izimali zebandla zayiphethwe ubali bazalwane zayiphethwe uJudas. uJesu wayemazi kahle uJudas kuthunjani bazalwane. uJesu wahamba naye uJudas enjani bazalwane emazi azi inhliziyo yakhe ukuthi injani. And uJesu wayazi kahle ukuthi uJudas egcineni uzokwenza njani bazalwane uzomkhaphela. Kodwa uJesu kuloko wanikeza isikhundla. Hayi bazalwane, haleluya, unikeza isikhundla umuntu ngenyela amalanga azovukela. Unikeza isikhundla umuntu ngenyela amalanga bazalwane ozokuthatha akuse kuphi khona bazalwane esiphambanweni. Ngisho uJudas bazalwane, uJesu wayekade enobubele bazalwane, emthanda uJudas, emthanda noma kunjalo, emthanda noma emazi ukuthi kahle kahle uJudas bazalwane uthanda kakhulu ini bazalwane imali. Ngisho uJudas bazalwane, bukani ke bazalwane, uma ngabe sibheka insindiso ngolunye uhlangothi bazalwane, oh yes, ngaphandle kaJudas ayikho insindiso. Ukube wayengekho uJudas bazalwane abethine abesizwe kuze kube manje bangcwele sisafa sisabhubha sisabhubhela esonweni. Oh hallelujah, amen. Yazi angenishumayele namhlanje ngithi sibonga uJudas bazalwane, umuntu owavula lendlela, umuntu owayekade ezokwenza uJesu ukuba aye esiphambanweni, uJudas bazalwane. Sikhona bazalwane egameni kaJesu. Mfundisi, ayihambeli indlela uJudas engekho. Oh yes. And uma ngabe kungena Judas bazalwane uzosithola siku-comfort zone. The reason why bazalwane akekho uJudas. uJudas bazalwane uhlupha njengophelina. Uma ngabe uya esitorini sikaHana ithi iBhayibheli indoda kaHana bekade imthanda imenzela konke, kodwa nakuphelina bazalwane imihla ngemihla wayelokhu emqhukuluza bazalwane, emnyokoloza, emkhumbuza ukuthi kahle kahle yena uyinyumba. Izinto ezenza uHana ukuba athathe istep noma agibele kwamanye amaleveli bazalwane ilokukhuluzwa uphelina imihla ngemihla. Kuthe ngithi bazalwane ibandla elingenayo ibandla elingenayo uJudas phakathi aliyindawo bazalwane. Bazalwane uJudas kufanele umthande njengomntwana kaNkulunkulu noma kungathiwa ukukhukuluza kangakanani. uJesu wayekade azi kahle bazalwane kodwa wadlula wamthanda uJudas. uJudas bazalwane uzofundisa ukubekela
uJudas bazalwa lalelani bazalwa uzokufundisa ukubekezela uJudas bazalwa uzoba live enyameni hayi uJudas bazalwa ngoba kuzofanele kumbingelele kuzomele kumkhawule kodwa deep down in your heart what's God uthi lona uJudas ubani bazalwa and uJudas uyodonsela imali lapha sithi idonsa siyale uJudas abeshona le bazalwa uJudas bazalwane kumele imandla limbekezelele ihambe naye sikhona bazalwa cha bemisho uJudas bile bazalwa akabe khona uJudas ngiyezwala bazalwa uyazi uJudas uzokufundisa ukuthandaza ukugibela kwamanye amanefe ithi iBhayibheli ufayina uHana wathandaza uHana izindebe zakhe uma ngabe fika umpristi wathi uphuzela kuliweni wathi cha emthululela umphefumulo wami phambi kaNkulunkulu ngenxa kaphelile siyamdinga uJudas bazalwa akabe khona uJudas bazalwa sikhona bazalwa noba besuqalile ukumbheka ngeselile ngicela ukukutshela ukuthi impumelelo yakho uyabona lo lombhekeka hayi wafunda ukuthanda yena uzoba nothando aluphelele uzoba lula kunababanye sikhona bazalwane ngoba kahle kahle wena uthanda ubani uthanda uJudas bazalwane sikhona bazalwane egameni kaJesu bukani-ke bazalwane ngathi sengizoyifunda khona la bazalwane Antichrist ngathi siyoyibona ngani haleluya bukani bazalwane ithi iBhayibheli ke uJudas emva kokuba asathembisa uJesu asifundele novesi bese ngihlala phansi sengiqedile khona uJudas owamkhaphelayo ebona ukuthi manje-ke mfundisi uJudas owabona abazalwane hayi man hayi kwathi ngithi mthandazele uJudas aze abone akaboni angakayenzi lento uJudas ubona uma ngabe senkingeni ukuthi yeyi ngaze ngangena enkingeni aze ngamfaka umntana abantu enkingeni ithi iBhayibheli uJudas number 1 wabona abazalwane qhubeka mfundisi esebona ukuthi ulahliwe number 2 uJudas wabona uthi kahle kahle injani bazalwane ngilahliwe number 3 wazisola hawu Jesu ngaze ngakhumbula leya department yakho mfundisi lekufunda Nkosi yokuzisola kubalulekile bangcwele ukuthi uma ngabe kunento oyenzile makade wenze njani bazalwane uzisole wena before usolwa ngabantu sisole wena qala before bekutshela abantu khuluma nawe qala uthi lento engiyenzile ayikho right ayilunganga ethi babe uJudas wazisola bazalwane qhubeka mfundisi Jesus wabuyisela izinhlamvu zesiliva lapho-ke mfundisi khona lapho nje uma yeqeda ukuzisola uma ngabe uJudas eqeda ukuzisola hayi bona bazalwane uma ngabe eqeda ukuzisola wathatha ley'nhlamvu zesiliva
akusimnandi ukubukela i-TV oyithole ngama-backdoor. Akusimnandi ukubukela i-TV oyithenge bafanele sosindisiwe. Uma ngabe sosindisiwe bazalwane, izinto bayivele ziyabuyiselwa egameni likaJesu. Uma ngabe umuntu omusha kunezinto owayinikezwa zona i-boyfriend, nisathandana ngalesiya sikhathi, kodwa bese uyafika uJesu ngaphakathi enhliziyweni yakho, wasindiswa waba ngumntwana kaNkulunkulu. Hey mane. Thatha lezinto uyibuyisele kumnikazi wazo, ngoba uma ungayibuyiselanga uzolokhu elandela. Kangisho umuntu omusha nje osindisiwe, sindiswa nje gelekeqe wathola uJesu ngaphakathi kwakhe. Ubathe uyabheka uyaresearcha lokuyadala bekuze kube ney'thombe bazalwane, iy'thombe zama-boyfriend, iy'thombe zama-girlfriend. Ngezolala bazalwane, hayi cha uyayithatha nje kahle manje futhi sikhuleka okwamanje siyayidilitha futhi ungesabi ukumtshela, khiphe nakuhlamba umtshele ukuthi cha ebesihlangene ngabo mina sengisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu njengamanje. So lokhu besihlangene ngabo sekuphelile. Uma ufuna ukukhonza uJesu kahle, uma ngabe ufuna ukuzwa uJesu kahle empilweni yakho, buyisela. Siyabuyisela bazalwane. Siyabuyisela bazalwane. Bazalwane, ngithi siyabuyisela bazalwane. wabona yena wasola yena. Uyabona kunale vangeli loku-understanda bazalwane. Mina ngifuna ukutshela ukuthi ake ukhoze kamnandi and angeke uye ndawo and uzohlala ulahlo nebeza time of that time. And umuntu ozomana phambili kuzobe ngathi utsheliwe akube ngathi ukume elakhuzaneni esiporweni itreni gijima phambi kwaphezulu. Buyisela. Yeka le. Cha ngisho nalena mesutha uzombona ntambama uyabona. Yothende cha makuphuma inkonzo ungakhathazeki. Ngizobe ngindawo entambama. Ngiyacela nje WhatsApp umtshele ukuthi hayi sizodibana bona. Awufike sikamtshela ukuthi mina sengumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Awu base ngayithanda awubhabhadisiwe namuhla. Akoqala sekwandile. Lo obekade umazi semwabile emanzini. Lo okhona manje ngomusha sephelile phakathi kwami nawe. Uyabona awufuna uNkulunkulu athathe icontrol empilweni yakho. Thatha lezinto uzibuyisele. Sikhona bazalwane. Ekhaya uthola ukuthi ngangisebenza kaNandosi. Oh haleluya. Cabanga nje mfundisi uphakele amaplate kaNandosi. Aze abhalwe lombhalo ukuthi Nandosi. Kunabantu abaqoshiwe ngalamaplate. Kuthiwa makucheckwa isitoko kwathiwa amaplate ayashoda. Waphele waqina nawe ngoba bakwazi ukuthi umzalwane awuthothi. Kanti wathatha nje nawe wathatha ngemistake, wathatha nje ufake inyamanyana yakho lapha uthi hayi kusasa ngizolibuyisa uma ngabe sesifike ekhaya hayi akusabuyi iplate bazalwane. Akusilo lakho buyisela iplate laseNandosi. Siyabuyisela bazalwane ukuze sibe ibandla
Siyabuyisela abantu wethu. Ipanela bazalwane. Haleluya. Uyazi sekuba ngesakho. Esinye wagcina nje ukusiboleka. Uma usibolekile ngoba bese uyakhohlwa losiboleke kuye ngoba akakasebenzisi. Umfundisi umfundisi ngoba nje uyabheka. Inamba 13 yakonje yashona. Wena ubisi ubusise uyazikhona lo spiritualize yonke into bazalwane futhi cha uzo-understanda ngoba umzalwane ngikathatha le nto uyibusele kumnikazi wakho isikhathi bazalwane sokuthatha izinto siyibusele kukhona bazalwane banikazi bazo ukanti bazalwane kunezinto za-spiritual ezinye bongenazo wena kunezinto oyithole endleleni phela wena bongasiso kodwa uhambe endleleni usathane wakuphathisa hayi wena ongenayo ikalendara wena awuyibuse kahle ukuthi kahle le kalendara aseyithatha ikhanda lami lavele lashisa nje ayikhona kukhona ukuphathisa izinto zakhe hayi ithathe nje uhambise le-train uthi cha ngiyabonga thatha inkani yakho nayo akusayidingi futhi sengizondise ngabantu bengicela nje ukuthatha inkani yakho eyakho lekhaya sikhona abantu egameni kaJesu uJudas bazalwane wabuyisela and uma ungabheka mfundisi uJudas kunezinto ezamlahlekela uma ngabe uya encwadini yeSamulo chapter 21 lithi iBhayibheli ke umuzi ongcwele iJerusalem kinamapole ayi-12 yakubhalwe khona amagama wabafundi bakaJesu uJudas walahlekelwa yinto enkulu kakhulu bazalwane ungavume ukulahlekelwa ngenxa yezinto oyiphethe ezingesizo zakho ngisindiswe ivangeli belisasekhona bazalwane haleluya yabona izinto zey'nyanga nezezangoma uyabona mosilamabhuku alapha haleluya nale ntambo lezi egijima lapha kwakho bazalwane bezibuya enkonzweni zizoshisa yezinto abakuphathisa zona yezinto zabogogo yezinto ezingaphansi kombhede wakho hayi phela wena sikwenza uphuphe nakabi wena sikwenza uphuphe ugijimiswa imimoya ugijimiswa godi kolosho uzobakhala ukuthi kwenzenjani yizo lezinto ezingaphansi kombhede wakho zilethe zibuyise sizozishise egameni kaJesu asibuye bazalwane asibuye izinto ezingekho right evangelini ukuze uzoba right uzoba ngumzalwane oklini asibuye bangcwele esingazibuyisela fangelini bazalwane lele lakho elikwenza ukhonze ngapha nangapha ngapha ukhona nangapha ukhona emasonganeni ukhona emadlozini ukhona hayi mani awukanga ukuthi kahle kahle wena kahle kahle umephi wasa wena usayi-understand wasa wena awusayiqondi bazalwane siyabuyiselwa izinto egameni kaJesu Kristu waseNazaretha
bazalwane. uJuda owathatha isinqumo sokubuyisela izinto, uwe ekumele uthathe isinqumo sokubuyisela izinto. Uyabona lezinto ozigodlile ziyakubambelela, lezinto ozigodlile bangcwele uzothola ukuthi noma ukhulekelwa iminyango ayivuleki kahle kahle, uyasheba ngapha eceleni, akushebwa eJeswini. Intombi iphila ngentombi, insizwa iphila ngensizwa. Mama nobaba Bazalwane, uma sehluleke ukukutshela iqiniso awuyi lapho siyakhona, kodwa uyasiphelekezela. Siyasindiswa bazalwane, siyasindiswa bantwethu, sihlukane nezinto zethu. Sikhona bazalwane, uma kunezinto ezingena ngoba usathane uyisitha bazalwane, ezinye zizongena sesi-understande, simanga ukuthi labadeli lento lena beyingenzeki lena, lakunjani nakunjena. Sekwenzakaleni bazalwane, ayikhona bazalwane, ayikhona ngokoloti siyalazi ivangeli. Kumele liphilwe bangcwele ivangeli. Asisukumele egameni likaJesu, asisukumele ithanda basezulu. Siyaphambi kaNkulunkulu bazalwane. Angazi yini lele kufanele uyibuyisele. Ngicela nje ube la usearche endlini yakho nje, uyazazi zonke izinto ezisendlini, usearche bazalwane, ungene kumasipuni wakho wonke. Futhi ngathi ungafike uqala usothe kahle manje, ezikasathane zibuye eceleni, ezakhe iqondela wengqondo ezifike kahle zibe seceleni bazalwane. Uthathe ezikasathane uyomnikeza izinto zakhe ukuzame-ke akulandelele, uzokwazi ukukhonza kahle ngokuthula. Yes, Lord. Siyabuyisela bazalwane. Oh yes, Jesus. Siyabuyisela ubaba, siyabuyisela ubaba, siyabuyisela bazalwane. Oh yes. Sifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngokwethembeka, sifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngale ndlela afuna ngayo. Siyabuyisela bazalwane. Lithi iBhayibheli uNabali bekayilandela izithixo zakhe. Untombazane lo wayehlezi phezu kwazo, ngisho lozohlezi phezu kwazo uyayilandela uNabali, uyayifuna izinto zakhe. Hayi, siyayibusela bazalwane, siyayibusela bantwana. Yenza nje i-spring cleaning enhlizweni yakho, yenza i-spring cleaning endlini yakho, wenza i-spring cleaning lapho uba khona bazalwane, ube ngumntwana kaNkulunkulu osilisiwe ngeqe. Sesiyasukuma-ke bazalwane, ngizothandaza mina